Sanibonani bazalwane ngegama lika Jesu inkosi. Nakulolu suku inkosi esilibongayo esiphalona nasekuseni nje siyathanda kunamukela kule nkonzo esiqalayo. Siqala ngomthandazo. Sibusise sibonge enkosini. Baba wethu ongcwele, ungcwele wena wedwa wembethe ubhinca amandla wabhinca njengengubo. uNkulunkulu umele kubongwa, umele kudunyiswa. Malibongwe lidunyiswe lituswe lona lodwa elakhe igama. Nakulolu suku inkosi siyalibonga ukuba sihlale phansi sizindle sicabange ngomuso wasenzela wona, ngokusithenga kwakho ngegazi lakho, ngokusibiza kwakho ngobizo lwaphezulu. Dumo lonke inkosi maluse kuwe, busisifa lakho ibandla. Siyabathandazela abantwana bakho noma bevaleleke ezindlini ngenxa yesimo esikuso salezi insuku, kodwa wena uSewunkulunkulu samelwe kubongwa ukucontrol ngoba konke kusesandleni sakho. Umhlaba ukaJehova nakho konke kuwo. Baba ongcwele siyabonga nasekuseni nje udumo lonke malibuyele kuwe, sibusise ngoJesu umsindisi wethu, amen. Ake siqale ke bathandekayo sithandazele abantu bonke abamaziyo uNkulunkulu nabangamazi, ngoba uNkulunkulu ufisa uba bonke abantu bafinyelele kulaseni iqiniso. Kunencwadi ke yethu esijwayele ukuyifunda esithandazela ngayo umhlaba wonke ebhalwe encwadini ka-First Book of Timothy chapter 2 from verse 1 to verse number 8, okufundeka khona kanje. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom to everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. God bless his word. Amen. Asithandaze. Baba ongcwele, siyathandaza Jesu olungileyo, siyathandaza mhlengi wethu, siyathandaza mhlanganisi wethu noNkulunkulu. Simi inkosi esikhaleni, simi inkosi kule ndawo, kule ntaba, ukunxusela abantu bonke ababekile ebusweni bomhlaba. Simi inkosi ukukhulekela ubabekile emagunyeni, imibuso yonke imisile, inhloko zembuso, babona amandla wonke amakhosi, moya kaNkulunkulu, bamiswe uwe, babekwe uwe, bahlaliswe uwe kulezo ihlala bahlezi kuzo. Siyabathandazela Nkosi, whether bayakwazi noma kabakwazi, izwi lakho lithe masibakhulekele ukuba sihlale ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. Siyabathandazela Nkosi, siyabangenela endaweni engcwele sithi somandla kuyo yonke imikhandlo abahlangana khona yomithetho besayishaya, ba umoya ongcwele na ungene, ngoba kuphelela konke uma wena ukhona. Siyathandaza ke Nkosi, sikholwa ukuthi uyawusenzela nangaphezulu kwesicelile. Asikhohlwa umakoti wakho ibandla, bonke obabizile wabahlenga kakhulu izinceku zakho zikhethile nozithumile uba gijimise lo mlayezo ophuthuma kangaka ukuthi uyesa ngamafu, ukhona osayo. Bonke abakholwayo
bayawusindiswa, bangakholwa bayawulahlwa. Egameni lika Jesu siyathandazela isibusiso pheke kwempilo zabo. Yenze njalo Nkosi, libongwe libatshazwe lona lodwa lakhe igama ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga ke bathandekayo, ngiyocela ukuba siye ezwini likaNkuluNkulu ngaphandle kokuchitha isikhathi bangcwele esingenaso inhlobo. Sincane sikhona isikhathi, imali esingenayo yokukhonza ngendlela egcolisayo. Since basabazalwane ukuthi senza nje imizamo yokuba kube khona into esishoyo egameni lika Jesu. Singasali sesivalwa isitha silale sonke njengeintombi ezalala kanti ibana zinawo amafutha okukhanyisa, ngoba ma umyeni sefika uzawufuna isibani somuntu ngamunye sikhanye bangcwele. Ngakho ke kuhle ke sifaka amafutha ezibaneni zethu njoba sikhonza nje, sifaka amafutha senzela ukuthi makuthiwa nangu umyeni sekungqongqozwa ikhala ibhell, wonke umuntu alayide isibani sakhe amhlangabeze, ngoba uzohlangatshezwa ngabayibani zabo ziyavutha. Uma sicimile ngeke ukwazi ukumhlangabeza ngoba ukwazi ukubona indlela kungekho lutho lokukhanyisela indlela. Siyabonga ke bathandekayo, siyakholwa ukuthi njengokwama level amiswa uhulumeni lockdown, level 3 is around the corner. So we'll wait and see ukuthi ke kuthiwani ngo level 3 siyahlangana, maybe ngenamba ethize ezobibekiwe. We'll take it from there. So bonga konke esikwenzelwa inkosi, sibonga abangcwele icompliance eninayo emnikelo yene niyenzayo, sinxusa bathandekayo ningadinwa ukwenza okuhle njengoba iBhayibheli incwadi engcwele isho kakhulu kwabendlu yokukholwa njalo njalo. Nazo zonke izinto nje bathandekayo sikhulekelane, senze konke okulungile. Inkosi inibusise. Masitholeni izwi lenkosi elitholakala encwadini kaExodus chapter 2. Siqale ukufunda from verse 1. Sigcina ukufunda to verse 6. 1 to 6. Leli Bhayibheli engiliphatha kulezi insuku ke yileli bathandekayo elifundeka kanje. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reed, waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what will happen to him. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the river bank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. Nkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi la elingcwele. Masilibonge izwi likaNkulunkulu. Liphilile linguwe. Liqondisa thina la indlela emiswe uwe ihamba khona. Sibusise Nkosi, siyalithandazela kuba lidala izinto ezintsha, amandla amasha, ngoba lona liyadala lenza okungekho kube khona. Sibusise Nkosi ngalo uJesu umsindisi wethu. Bathandekayo, ngiyacela sikhulume kafishane ngalencwadi. Uma bengizothi ngisho isihloko salenkulumo, sizothi to be adopted by the royal family. To be adopted by the royal family. Abazalwane ke singakhumbuzisana nje bayazi ukuthi isizwe
samaHebheru sasiseGibhithe ngalesi sikhathi njengoba ebhala lo bhala la kulencwadi. Bafika ke khona ngendaba kaJoseph. uJoseph ke uzalwa uJacob. Kufikwa ke kugcinwa yonke into akasigijime ke sonke into indaba esilwaziyo lolo luka Joseph futhi uJoseph umoya kaNkuluNkulu wawuye wakhethwa wamiswa waba yipremier umoya kaNkuluNkulu kuye wagcotshwa yonke into eshiwo uye yenziwa eGibhithe wabuyisa ke isizwe sakubo bakubo bagcwala ke kanjalo banda ke baze bahlala la kwaqhubeka ke iminyaka ke badlula ubukhosi babuhola ngaleso sikhathi wadlula noJoseph emhlabeni kwase kumiswa ke kuma inkosi eyayingamazi lo Joseph noma yayimazi swile ngaye kodwa ikushaya indiva konke akwenza ngoba phela umlando usukusho ukuthi kwenzekani waya amaHebheru azogcwala eGibhithe. Mase kutholakala ukuthi amaHebheru angama giant amaHebheru ayanda maningi ayagcwala yase inkosi ebekiwe ngaleso sikhathi usho uFaro waleso sikhathi waba intimidated ukuthi hawu laba abantu abagcwele lapha abangamaHebheru kuyokwenzekani mhla sahlaselwa yizwe mase behlangana naleso liswe lizosihlasela bese bebakamdibi ndawonye nabo sishawe thina emveni kwalokho bese bahamba bebe ngabantu abakhululekile ngoba isitha abazalwane asifuna umuntu akhululeke isitha sifuna ukugcina ku radius yaso sikugcine lapha ekubuseni kwaso sikhona uthi noma wenza okwenzayo kodwa ube within ube lapho isitha sikhona manje ke uthi ke no asakhe elinye icebo kusho ke uFaro waleso sikhathi ke owayengasamazi kuJoseph esadlula asakhe icebo ngamaHebheru ukuba ngandi azadlule thina so into elula sizokwenza nje akube nemisebenzi enzima esibanika yona lokuthiwa forced labor bafaka emsebenzini enzima kwabakhona izinto eziningi kwalalwa babathe ba complaina kwathiwa hey nina akukhona kini la abonakala nalokho futhi hayi akusebenzi bayanda still kwaze kubizwa kama midwife ala yaso sikhathi babelethisi kodwa la makufika ke amaHebheru ezobeletha manje bona ukuthi ingane yomfana ayife kuphela kuphile intombazana angifuni ukukhuluma okuningi lapho ukuthi ama midwife ke wona akuzwanga kahle lokho baqhubeka abafana babakhona waqhubeka kwaZalo babiza ama midwife hey nini sitheni kini ngendaba yabafana bamaHebheru bathi ke labayi empeleni amaHebheru awafani namaGibhithe anamandla kunamaGibhithe sithi yesomsiza sithola ingane sizele uthola ukuthi asakwazi ukwenza njengoba benshilo iorder liphuma enkosini ngakho ke baqhubeka ke banda ke hayi kwabonakala nalokho kakusebenzi kwama midwife sesithathu kwathiwa no kwatshana amabutho ke manje makuMhebheru sala ingane yomfana ithathwe they must all be thrown in the river onke amaHebheru abafana amaHebheru baphoswe phakathi bafe babulawa kulomfula kule river yakhona le. Now kwabonakala ke usezalwa ngaleso sikhathi uMoses ke mayezalwa uzalwa uAmran kuJahobed uma wakhe mayezalwa wambona ukuthi muhle wahluleka ukuthi uzomnikela kanjani bawophoswa njengoba kuphoswa abanye uzalwa ngesikhathi esilukuni sokuphoswa kwabafana emfuleni ngoba abafana babethu baphoswe amajele nje bakhiwa nje sizokwakhiwa nezitezi kugcwele abafana phakathi isitha sibaphose amajele isitha sibenzisa noma yini ekhona ngoba isitha siyazi ukuthi ukhiye ukubafana mubamba abafana sawuqhubeka sibe zishishibala kuzoqhubeka imisi yethu ayizukudlondlobala yonke into izostaka ngoba abafana bayithi abafana bangamadoda kusasa so isitha ke sigijimela kubo ke akusiyona into eqalayo nje ububona abafana bedliwunga nje benza yonke into abanye bebizwa ngamaphara into endala istrategy sikaSathane usukwenza ukuthi ingabibikho iprogress ingabikho idevelopment ingababikho into engathi ibangcono so ababambeke bagcwele amajele kabethu
laba amaHebheru kwathiwa baphoswa emfuleni. Manje semzala ke semcebona lonto muhle wasemgcina endlini. Esemfihla endlini for 3 months, right? Mayemfihla for 3 months kwatholakala ukuthi akasakwazi manje ukumgcina ngoba phela usazawuqhubeka manje ezaphumela ephandle adlale abonwe. Wasemthatha wasakha lo basket ngemhlanga esakha lo basket lo esewuhuqa ugcoba ngetiyela ugcole water wenzela ukuthi ungangenwa ngamanzi ngoba lapha azomfihla khona kunamanzi kunemsokama uzamshutheka endaweni emanzi. So kufanele ke manje lo basket ukwazi kuba waterproofed ngoba kufanele ivangeli lomzalwane libe waterproofed, zingangeni izinto zasesizweni kuye ngoba kuvalwe ngaleli tiyela ihuqiwe insindiso yakhe. Manje insindiso kahuqiwe izinto zasesizweni zingena kulomzalwane besefa ngoba kwangena izwi kumzalwane ubuzalwane buyaphela. Kufanele abe sesizweni umzalwane kodwa izwe lingangeni kuye. So wasemhuqa ke ngetiyela ehuqa lo basket ke wasethatha ingane eseyifaka phakathi wasethatha lo basket I think kwakusebusuku ayofaka ke lapha ke osebeni lomfula la bephoswa khona abafana bebulawa khona umbeka khona kodwa lo ababasket uhuqiweyo umvalela khona. Ikhona ke ivesi engilithandayo ngithi uverse 4 walencwadi lo. The baby's sister then stood at a distance watching to see what would happen to a baby. Uthiwa ukhona udadewabo ngenkathi lo mntwana elapha emhlangeni udadewabo wayemkude kodwa isiso lakhe libuka la umntwana ebekwe khona ufuna ukubona ukuthi kuyakwenziwani ngomntwana. Ukhona lo mbazalwane osibukayo obonayo ukuthi kokwenziwani ngathi. Ukhona osikhathalelayo nokuba simile kukhona lo mile obukayo ubuka indlela yethu ubuka konke uyena osilwelayo. Yayimile ke le ntombazane ibuka kokwenziwani ngomntwana. Umntwana uyilalele akazi nokuthi ukuphi kodwa ukhona lo bukayo obuka la kukhona khona umntwana. Kusuka ke inkosazana yasebukhosini ke manje iyogeza emfuleni ihamba nalamantombazane kayisizayo ke esithi ama attendants akhe ama mates akhe ahamba nayo phela umuntu wasebukhosini nomkhulu akahambi yedwa. Bamqhuba ke uyogeza emfuleni ke mayehla ke bahamba ngapha nangapha kodwa bese kuthiwa ke leli bhokisi elinalo mntwana labonwa ile ntombazane yasebukhosini, a princess from royal family, indodakazi yenkosi. Yabona leli bhokisi yasithuma omunye walamantombazane amsizayo wamthuma ukuthi ahamba ungilandelele le bhokisi ke ngibona ukuthi yini leya. Yasobe malifika kuthiwa walivula wathi mayivula wafica ingane yomfana phakathi and mayibona yakhala and waseba nepassion wayithanda lengane. Ngenkathi eyibuka lengane ethi hawu ngempela ngathi umngane yamaHebheru kusho ukuthi umuntu wamaHebheru nkosikazi wamaHebheru wesifazana wamaHebheru zale lo mntwana akamazi noma umlahlile noma kunjani. Bese kuthi ke udade wabo kaMoses obemile buka ukuthi kokwenziwani ngomntwana abese kuba isikhathi sakhe ke sokusondela la kulamantombazane kulenkosazana nalamantombazane nakumntwana oba phela vele behlalele lokho kubona yini ezokwenziwa kumntwana. Mayisefika ke wafika bambuze abuze ke lona ukuthi hawu kule ngane ngoba kungiyomHebheru nje ningathanda nini nifunele omunye wamaHebheru kuba ancelisele lo mntwana na kube mnandi ke indodakazi nenkosi ukuthi hawu kanti sikamthola nomuntu womHebheru ngoba useyithandile lo mntwana wenkosi uyayithanda lengane kodwa manje mase kuqhamuka lolu sizo lokuthi ukhona umHebheru ongamncelisela lengane ayibhasobe ngempela gijima umbizi bese hamba abese biza umama wengane lo mntwana lo dadewabo walomntwana. Fika ke uthi ke lo inkosazana yasebukhosini ngicela uncelisele lengane ngiyokukhokhela ngakho konke ngigadele yona kahle. Iqala lapho ke indaba ethi to be adopted by the royal family. Uyaqala ke manje uMoses
usezokwembatha amabhayi amnandi antofontofo ngoba manje use-adoptwe ngabasebukhosini. Uyaqala ke manje uMoses usezohla kahle mangabe noma sezongena koNestam sizothola oNestam, usezothola oJungle Oats. Uyabona izinto zezikhulu manje. Uyaqala ke manje ukuthi noma emgadwe uma wakhe kodwa manje usegadwe esizingeni eliphezulu ngoba manje usemgade njengengane yasebukhosini. Uvalo kalusekho ebulumtatazelisa amncelisa ebusuku ngoba lo mntwana use-adoptwe ubukhosi, umuntu omkhulu. Ngisho bebenikiwe ukuba bakhipha abantwana bayobalahla, ngeke samlahla lo ngoba usetholwe usengowasebukhosini, usengwasedlunkulu. Njengamanje ke manje useyahlonishwa ke. Kuthiwa kwamgcina wathi bayekhula wasemhandover ke khona kwi-palace, ku-large city ngoba okwenza kube i-large city uFaro wayinamakhosazi amaningi, kunabantu abaningi. Niyazi indaba za kwi-palace akuhlala umuntu oyedwa, kuhlala nje abantu abaningi abakhona, abanye bayasebenza, abanye benjani, abanye zihlobo zakhona njalo njalo. Wafika ke kwi-large city wazohlala khona uMoses. Uma esefika ke lapha ke amaHebheru azigqila, ayagqilazwa. uMoses udlala ngama-aphula. AmaHebheru asegqilini xova udaka ziyabuya, kodwa uMoses ugqoke izibende. Yini enza lokho? Utholwe ngabasebukhosini bam-adopta. Usengwasebukhosini, usezalwa indodakazi yenkosi. Usethi noma ehamba manje ayesikhothwe, akasadli noma yini, akasagqoki noma yini, usedla kahle. Ufumene umusa, watholwa ngabasebukhosini bamenza omunye wakhona ingxenye yefamily manje yasebukhosini ngoba le ndodakazi im-adoptile yamenza umntwana. Sa-adoptwa abazalwane, sa-adoptwa uJesu esa-adoptela iZulu. Asisebona abantu phaqa, asisezona igqila, kodwa sesingabakhululekileyo ngoba nxa indodana inikhulula ningaba ngabakhululeka impela. Sesingabakhululekileyo, sesingabantu abahlonishwayo, sihlonishwa ngenxa yokuthi umthetho wethu sihlala kwi-palace. Sesine-access kwi-palace, sesikhuluma nanoma ubani, ngisho language iyashintsha ukukhuluma. Sesiyabingelela, siyasmayila. Yini enza lokho? Si-adoptwe ebukhosini, sesingabasebukhosini. Asisebona nje abantu indlavini nje ebona umuntu icasuke, umthetho wethu nje si-right, yonke into ikhona. Si-adoptiwe ngabasebukhosini. uMoses ke bahlupheka amaGibhitha, yena wabusa. Alamba amaGibhitha, yena wasutha. Ahamba ngize amaGibhitha, yena wagqoka wakhithizela. Kwaba khona into eziningi, change idalwe yini? Idalwe ukutholwa ngabasebukhosini. Ukutholwa ngabasebukhosini kwenza ube ngomunye umuntu. Ukutholwa ngabasebukhosini kwenza ube nomusa ngoba uyazi ukuthi ngabantu bakababa laba, ngabantu abangaphansi, ama-subject ethu lana, bayakhuleka, bayasalutha lapha kuwe ngoba utholiwe ngabasebukhosini. Uhlala kwi-palace, awubuzi into eziningi wena noma uhamba lapha ku-palace, uadoptiwe kukini, kusekhaya kini. Njengoba kukhulekwa nje, kukhulekwa kuwe, kukhuleka ngisho umuntu omdala akhuleke, asho into angabe ungafanele bayishiwo kuwe, kodwa ishiwo kuwe. Inkinga umusa lapho uthole khona, adoptiwe. uMoses ke waphuma emhlangeni, waphuma kubasket, wangena kwi-palace. Mase ngene kwi-palace, uMoses waba indodakazi yenkosi. Wahlala lapha. I'm sure leso sibusiso sok-adoptwa saze sehlela nakunini ngoba wayethi mayezala esa njengomzanyana wengane, esa njengomuntu obhasobha ingane, ngoba nawe mawubhasobha ingane yasebukhosini nawe uyathola. Ngicabanga ikhathi ezidlule, ikhathi obekunzima ngazo, kukhona into lembili, kukhona esabantu, kukhona esabelungu.
uma ngapha kwasabelungu bekubekwa izinto ezingama qualities, kubekwa izinto ezimnandi ezikahle zabelungu ngapha ukuthi mase ku expire lokho ngapha kuthatha kube ngapha kubantu. Kodwa ububa naye access yokuthenga ngapha kubelungu, muhamba nengane yomlungu uyakwazi ukungena ngapha ngoba bayazi ukuthi uhamba nengane yomlungu nje uqhamuka kumlungu, kusho ukuthi uthunywe umlungu. Angiphathi khona make abhala incwadi, abhala incwadi athi kwabhala abasesitolo, give the bearer the following items, bese bhala ko bani kg bani wena futhi kubanike nje lencwadi. Oh, bavele ungene ngapha lapho ungangeni khona abantu ngoba kuyaziwa ukuthi umthetho wakho noma umnyama awukwazi ukuthenga ngalo ngoba lezi zinto oyithengayo akuzona ezabamnyama. So ubukwazi kuba nalo lokani. So ke umama kaMoses wayekwazi ke manje ukuba neaccess yokungena ubona ingane nje umuntu oyigadayo enza yonke into, ethole uyabona ingane yakhe iadopthiwe, adoptwa ngabasebukhosini. Sathengwa abazalwane, sathengwa amaZulu, sahawukelwa ezweni elimnyama, kade simhambaze, kade sikhuleka konke okumisiwe, sihlale emhlangeni, sihlale emahlathini. Abanye bethu baphuma emjondolo, abanye bethu baphuma nomaphi, kodwa sabonwa iso lendodakazi yasebukhosini elethu ke sabonwa iso lendodana yasebukhosini. Yayiqela impilo yethu, sathathwa safakwa phakathi kwipalace. uNkulunkulu makanibusise, uNkulunkulu abenani nime bazalwane nangalesi sikhathi, nivuseleleke, nivuselelane, nikhulekelane, nisikhulekele nathi esima ngaphambi kwenu, sishumayele igama lenkosi libongwe, igama lenkosi lime, igama lenkosi linqobe izwi, linqobe ukuphila kwethu, linqobe ukuhamba kwethu, linqobe indlela inyawo zethu zime entandweni Yesu lenkosi. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, siyabonga Nkosi, udumo lonke malibuyele kuwe, lungolwakho lokufanele. uNkulunkulu nguwe, usomandla nguwe. Moya kaThixo, moya kaBaba, moya kaNkulunkulu, moya owavusa uLazaro emathuneni, moya esisho ngayo ukuthi Abba Baba, nathi ezimweni zonke ezibhekene nabazalwane sithi mangaphakama Nkosi yamaZulu, wengamele, yengama Nkosi, yengama ngegama lenkosi. Siyathandaza moya ongcwele, mana ngakithi nakulesi sikhathi. Makuthiwa khona isikhathi esasakudinga ngaso yilesi, sikudinga kakhulu ngoba wena uyimpendulo neyesu elibhubhayo. Mana nefa lakho, mana nabangcwele, siyabathandazela izintombi nezinsizwa, obaba nomama, sisa nabo kuwe la kutholakala khona izinto ezipheleleyo. Dumo lonke Nkosi malibuyele kuwe, yenze njalo Nkosi, sibuso sakho sibe phezu kwethu, nguJesu umsindisi wethu. Amen and amen. Thank you.